na murobolio bo magavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati uyu anyara kabaga gotabna nigo goika omutinyo gocha na monetary kibere mutinyo gocha mutinyo kabere nigo abarkwa bebirasi bya ICD me county ya Kisii baraja konyora amabere ase kinga kibale ate skuru okwana letukulia lero imeye bunge ya kitu cha North Muske Simbarati nigagerera ekerengera lyekyo aboigo kwerera ali amange ali agendrete gose ali arobeti gokorera county ya Kisii. Amabera abanango bane litkolya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. N'abantu bago supply amabera atantebe n'abulira abamra b'ekibibi. Ebako irose constituency litkelimo eskureyemo umuntu wa supply noyo. Onye bara abange bakora irritational. Nago supply uje skuru iga egweyemo oyendo jokora ibintu bya. At least ke umuntu ameno bokube Kisii County. Abange n'ababuraka bajyabake ngoro sinde kibe kari komi chokoro sebirati etenda ya runu nduta yitoro sentro somugati kure sejibe kariji n'abange n'ababuraka amnatebire bakora ikworo anye bare emya bakora imitinye itatu nandi abantu bakora baswa chibeseji mongu mwele chibeseji na arusi chibeseji nabo litruto akanga chechi wodi atari chiwodi isatu na severi na chechi ngoko revinte ne chinra trini abo ibi amanyi nga kusogadi na chechi wana chokolegas ndagite ngore ngote bayiga e basari twainana before ndara kwa ni basari gante bayiga abana bakura form 4 mbali bataheta banyore kiponcho kwa university ti vocational training kito Jones P na tebe abana aba barejestoro mbakanire school fees ngomba liwakana besa kibesa 200 million twabecho iko sababu de mwana ko de form 4 gaigo mwesike so mumra mwesika wanza ko nyoma wanza ko eguga iga aigo lito abamura bayinjuke baso ekipiki ababe ekipiki bibange badana bayisanire barabange mubuje timono igo abara isanire abana bari bagende basome bakibo ikoni